Абат шимешпе Чувашен республикара пурнаганзыне гына мар. Күржі тұрықсыне де тивиштерме бұлдарад. Регион ратуза еліне ялғыжалы продукцияне вадыр бір шаржыва судаща. Абат шимеш харуш сырлық доктринине де Чувашен туллын бұрнышлад. Сумахран шырулмие республикара кирлинжен иге ғудытларақ туза елеща. Кажалхи туғышта сағалмар булмалла. Пәрджілі тада пыржайшы культурызыне үтті жылданда чылай бұқмалла. Пызық туғы жилетсе сортрандан умай келет. Візімбе перенештеш Алексей Зотиков палаштарад. Шак вырында икширалы терлі сорт акны, пахмашкан, курмашкан, терлі шыржу зенжен келді, хамыры терлі селекционный центр зенжен келді сортсем. Керхи тулы херих сорт, шурхи тулы утмыл сорт, керхи ыраш вумбилик сорт, урба выдрсагр сорт, пыржада выдрсагр сорт, кашнынь, хынь, пахаени бур. Ку керхи толы сорджа зимний цятла, вол шүллі үсместь. Ку на шырық шандалыга аванрах чытсайып терме булыжать. Үкмен небе, она пуштарза илмеде анзатрах. Зимница сорда кондыр енжен илзе келіне. Унын туғы жеде пызык. 1 гектардан вдамран херсагр центнер пуштар зайлеші. Чи нумайы вара, сагр уны центнер ытла. Сортсем нумай пулны шырышчене савындарать. Кучпа гурза алаба дытса пықса суйлашы везем. Сымахран хышпыр сортсем кондыр енже районзенже аван юзеші. Тепрезем шуржыр енжезенже. Шумыр хышын шинже дуналызем чудайманныбе вырдашы. Пучағыземде кашны сордын расына. Шырышчене шакна пурнеде шуда илмелі. Иккімір шығыр уйземде күжайлердеші. Шырулмые гунда 22 гектар лапты кра үстереші. Твады терлі сортшак участокра. Ир булаганный зенжень. Гулливер, Реги. Кайрах булаганный зенжень. Ирбицкий. Тогда кайрах булаганный зенжень вара сорт вымпел. Ир булаган зенжень. Мана рах келжет Гулливерінде. Воло камын мілі көміленде. Средний энде раннего кышкайрах пулаганны ирбицкий и шак сорт 53 жекрела рать. Тухыжа ытларах вұрлығайма дырыжайшы гунда. 1 гектардан миртне жылда шырзагырбунны икшір центнер шырулми буштарны. Кыжал 5 центнердан сағалмар илесі шанашы институт ішченезем. Чуваш енре юлашке бұғытра сойыбада қызықланза гайреш. Культурына республикара кыжал 1 гектар лаптык акны. Кунда шене сорт цивиль ятлы. Ку сорт мінбе паға. Он белок пызык, вадарзагыр херхиге проценттаран, шу еден умай, 20%, 25%таран шидет. Туғыже пызык, терсление дырық сорт участкісенже вадарзагыр центнертаранда баны болны. Чуваш енре нюрик шукибе гектардан выдырзагыр центр илме евырдарах. Шургуне чылай вғыт шырық пулныбе сойы шүлі үзеймест. Шак салдавба худажзем пөчікке бұлашы. Кыжал сойына үсме шандалык аван пулныне балардашы институт ішченезем. Туғыш ширим-ширимбелік центрдан кая пулмала марине пілдереші візем. Фадеева азынза, люмария, мерджень, шавал, ыты сордында туғыжы аван булмалла. Сымахран люмария сорда 1 гектардан выдыр центнер пұқса илмелі. Палартмалла азыны сорцене пурнеде Чуваш ялғужалық осылықпа тепчев институтинже кыларны. Візене хал республикара гнамар, унын тулажын жеде агашы. Республика Гларым Валли, Алексей Зотиков, Игорь Зверев.